السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلام شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ یم یتھ دنیا سوزی تس تولکہ پُژھ لگو کھسن دتن ترک تو تازی تمن کھسِتھ غذا کرو تس پتہ مرو سُے سورُے سوزی یس نمت ماز لگو یم پروردگارن یتھ دنیا سوز سُے سون خالق تو مٲلک تو تم سندی بند تس سۭتۍ بڑ سون تو ابدی رشتہ تو یہ رشتہ سانہ خاطر باعث فخر تو باعث نجات تسنزی وتہ من پزِ اسہِ پنُن مال و جان قربان کرُن تمی سوز اسہِ عربی گر یہُنٛد جسم طاقتور یمن پٮ۪ٹھ أسۍ سوار گٔژھِتھ راہِ خۄداوندی منٛز جہاد تہٕ نیک عملہٕ چھِ کران زیُن مرُن چھُ بس تہنٛدے خٲطرٕ سُے سانہِ سارے کامہِ أنٛزراوان تٔمِس سۭتۍ چھُ اسہِ نمُک تہٕ مازُک رشتہٕ باقٕے وسلام.